I gdje ste bili sa i Cuksi ili danas ćemo vidjeti Minecraft od Sky. PvP, to je sa nama. Ačko Gaming GT. Da, i link njegovog kanala će biti u deskripciji, tako da... Ajde, gdje si? Ajde. Ajde, evo ja idem dole tako. Kad kad idemo na plavo da se zna ljudi. Rakat, bravo, a nije pređe. Malo je haker. Pazi, ja ću leđa. Bežite, Diamond. Znam, pređi samo. Ja ne mogu da pobegnem. Ne, pobegni, ne, ubio me. Što sam u kjapnu? Što? Nakon ga sve na lovu, brati, ja Ideš na pravo? Aha. Dobro, sad ću ja da dođem. Ajde. Samo ovi timevi. Ja me opet kad sam igrao. Nije bilo puno igrača i sad timevi. Jasmac. I malo opet timevi, brate, stavno dela vlada, di mi skačemo. I ne možeš ništa, brate, hakeri, haba. Prijatelji ljudi, Uroš meni ne vidi s kim, pošto mene pravi s kim preko Minecraftera, ali za sljedeći epizod Uroš pravi s kim, na Minecrafter pa će da mi vidi s kim. Čekaj, ajde gađim, ono tamo. Dobro to onda kjetne sam ono glika. Lada sam, a nisam ga ubio, ja sam mislio da sam ga ubio. Sa luk i strelu, brate, radi. To ti kjetne. A znam, čekaj. Što da ti da snajpim ovog lika? Nemojte sada šajte poruke, brate. Kjetne! Koji sam pro, brate! Koji kjetne! Čekaj, šta... Ajdemo da malo vrte nećemo na kampu, idemo da strpamo. Pa da. Ajde, vamo bre! Ajde! Ja ne znam koga bije. Ovaj lik je pro, vidi se brate kako da je hitan. Nemojte sada šajete poruke, brate. A što? Auć! Neće da se čekuje, ne vidi se. Ja znam da imam nekako bolestan glas kad snimam ili tako nešto. A to je sigurno mikrofon, evo. Kjelo sam ga! Čuo sam spuzio lika. Reci ovoga, molim te. Odakle mi? Ja sam spuzio man. Ne, ništa. Okej, ja bežim. Meni daš jedan lik klina, brate, jer rekao sam dva i daš mi jedan lik klina. Često imam ja u Ender Chest. Dođi Uroš na plavo tamo, ali možeš? Imamo generaciju u Ender Chest. Čekaj. Koliko ima napitka, sad čim? To ti je neka bočica, 1, 2, 3, 4. Kao flare, brate, tako kaže, hak. Ko te ubio? Znači, ovo ima dva flare igra. Znači, ima dva igrača po imenu flare. Čekaj, gdje si? Mene rastali, brate, ima hak. Znači, ja sam hladne ruke pa ne mogu da se spustio. Kako treba. Ajde, idemo na plavu. Ajde, evo tu sam blizu. Evo ja sam već na plavu. Evo krećem se na plavu. Ti si tamo, a? Aha, gađam jednog lika. Ne, to sam ja. A to si ti. Ja ću uzem teksturu, čekaj. Da bude malo zanimljivo. Paketi, resursi, okej. No, meni... Flops HD tekstura. A? Flops HD tekstura, pogledajte ljudi, šta je tekstura? Mislim, meni se sviđa tekstura. Da koristim hvastilu. Skoro cool, brate, tekstura je baš upit. Nekako sam moćni, ko da znam više PvP sa ovu teksturu. Ti ćeš meni. Ode. Pazi. Ulešit ćemo, u time vi, napolje. Oni brate u blicu na mene krenuli. A ne možeš tim da se tima, a ja igram za Janski. Već je tamo i brate. Sjajte se tamo. Da mi skori. A jebate u pitaj. Krse. Zalago server. Pogledaj pa jedan dole u vazduh. Krse. 188 kila i 92. Hoćeš tim, ne može tim. Ne može. Ne može tim, brate, sorry dok snimamo, ne može. Ma nikada tim.
Rodina je pobuđena. Pazi, mi staneš mi više. Umro. Ajmo se kilamo tamo. A? Ajmo. Ajde. Neće biti zanimljiva epizoda, samo da držimo bol i igraju. O, unut, ulazi u kuću, ti po kilu. Raktan. Jedan lik je raktan. Evo ga neki. Prati nas, zašto nađeš ti da pomognem? Moj. Nije nisi. Znam, da on, ubio bi ga oko. Ostao mi još 3 srca. Da ti imate za raktan uzakova. Oh my god, neko mi je 3,5 srca. Koji kombo, brate, sam dao liku, ali dobro mod imam skipan to lopet, nisam uspio. Kad završimo epizodu, kada je stavim na Landić, idemo odmah ovamo ili... Pa ne, ali skidamo malo još malo. Dobro. Malo se zelo. Ima da ti pokažem kako napraviš screen, brate. Inače ljudi, pas idemo da snimamo Football Challenge. Za svačka, brate. Oh my god. Koji kristovi, brate. Onako me žena staviti. A nemojte sad snimamo, brate, nemojte sad. A vidi nazni, morao sam da... Pa, ne mogu da rakam 5 lika u pisku materinu. Što ovo sad bilo, jebeš mi mater, imam pola srca. Gdje si? Može da me staviš tu, slobodno. Idem dih. Oh-oh. Ja, pola srca. Na plavo si? Da, požuri. Pola srca. Ja sam išao na clean up. A se zvišću već. O, ma nemoj. A nemojte, bej. Se zvišću već. Koji sam noob. A još jednu digamo, mislim, ne znam koliko snimam. O, kaj skačem dole. Sad mora da se pisio. Pa ja, što te izjave. Čekaj, ali snimaš? Da. A da, znači. Da, vidiš. Acko gaming, ti, brate, koliko si zabao? A vrati mi! Šta? Vrati mi nešto za to. Ti si vado, brate, u blokovi, kako ja vidim. A što ti zalagala tekstura? Evo ti daj mi. Šta već Pa ima? ne dajmo teksture, daj mi pantalone. Pantalon, evo ti. Drži. Nisam vidio, ja sam išao. Ti si dole. Ja sam to zaradio. Oooo, Captain! Gledaj sad, pi, noob. To, brate, ladno sam prošao ili 9 kila, dok si nije. Imam 194 i 94 smrti. Bro, ajde idemo se zajedno. A ne mogu, nisam trebao ovo dati. Ne srećam. A brate, sad ti iskušao. A još jednu dio. Raštam ga, GG, raštam ga. Ok, ti ga boli. Da bogom nalogu. Ne znam gdje sam beše skinuo ovu teksturu, dao bi u deskripciji i ovaj gledaj. Stavi bi link. Nego ne znam gdje sam beše skinuo. Još odavno sam... Oh my god. Ja se bijem, a nemoj, kako me uvijek ubiju, brat. Uvijek kad snimam ne mogu nikog dobijem, a van epizode ubijem timere, brat. A kako je učeo, brate, kad si bio kod mene i ti nije? Evo sam ja tu. Da vidite, brate, idem ja na 3 timera. I sad, brate, oni svi, kako kažem, svi skoro pa full dia. I jedan lik ima ranka. I, brate, ja odem ja tamo. I vidim se prvi put na kili, pošto ipak imam kid dnevno sam. Ja sam. I, brate, uzem ja kid dnevno i odem tamo. I neće, brate, O, ne sam te boto da. Ne sam škola. Čak, će završimo epizod, ajde. Ajde, dođi na plavu, vidiš. Ajde. Na plavu, ajde. Bez... Nema nikome, dio, idem na plavu. Ja sam. Ja sam, ej. Dođi. Znači, ljudi, eto još udjeli klip. Čekaj. I ljudi, to bi to bilo za epizodu. Nadam se svidjelo. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!